media through person tinio 23 tarik 6 Mac 2021 Tripura Rajyoni keha ADC elakaro tinio chong bo 10 art develop ni andaro chini 20 panchayat to bo 20 panchayat no chong tinio Tripura state government enke honorable Jishnu Deborma enke state ni chief secretary rano chong bo message rio enke mangmin ke chong ADC elakaro chong je lai thanai March ni 6 tarik election je chong kaham ke pai pha enke pai phaimon imsio chong tinila sio chini panchayat o chini khomata maya enke bo chini khomata bo state government chono je bonchito ke tomo enke abo ongba e chong tinio protekta panchayat o chong ADC elakani panchayat o chong tala lo kewo mangmin ke chini bo state government chono responsibility je kuno department o chong proposal riye kamni bo je kuno scheme project ni ko abdin ma government state government coalition government abo responsibility la yamba chung tinio baiddo ke chung tala lo khenai ba pando chung chini bo kalapani ADC village o chung tinio bo media through person by ke chung workout mano message rio Tripura government no thank you 23 तारीख 6 मास बुधवार कांचनपुर सब डिविजन 10 सब जोनल नि अंडर ADC विलेज वो ADC विलेज के आनंद सागर ADC विलेज वो ADC विलेज नि अंडर दिनै तिब्रामो थानिये पुनो पावर माया जों कष्ट खिये जों सारा ADC नि जे तिनि गंबारा जों कष्ट खिये तिनि ADC no chung success khiye pai diye chung tui bilai ha himba tini porjonto ADC village chini kuno power cream boye aram boye tini chung bo anand sagar ADC village no chung talama wai le ha mainge chini kaba munglet mainge state government no chung kaba molet mainge chini ADC village o jesu chini ADC ni misiyo tungo abo tuno power full power ke chuno mari nai bo anand sagar ADC village no chini tipramo tharano power mari nai je kuno rega samung phongtho je kuno dabi do phongtho mainke bonchini ADC village nimsiyo phatharni center ni dabi do phono phaitho unke nini state ni phono phaitho arpo chini yok marung ye je ADC village o phaimon dorale chini yok marung ye chungno tangre nei bo panda rajya sarkar no chung chiniyo makabao aram oi bochini je kabomo dai free khiye bono solution kheri nei bo panda tiniyo workout ma diyok chayo khakta